Anir malakanyam gwasame banaracha ke kui doctori tin kontin gorka let rewacha kasol Sudan kana doctorin kontin let nuwen rewika sol Sudan gwasame te ka ngon mecha yatpin kuma sol Sudan me gorkan o ba goranet dialen kontin shadul gorka wal kene kon tila doctori ki kimni ne de kon she gor akan kononia mi jiram jidit kan Nuer online TV channel le jogono jin nyaka kan nas dialten ko kenden kon tin ngai ka thoknath nas ko de kan lare de kan ko kula link ka thong nas lare balinga jan gwas me lare mo goro de jeling ne dial konti la doctori tin goro be lare wi ka so Sudan ki nal dial konti le ka so Sudan gwas me cha tanye ne kine tikimni ti choko jen baro widong wan chakon ko ba kula ngaje no ronkan ko de kan ngot kalat duel wal ke de kan let re duel wal ke chika ron ko de kan let duel wal en wala shang jen dang ro badak ka fay ngwan ron kina daro di jen dang ro ngwan ban leer ban je chulinga gwa shit kamenen yana mo gwa same ka jen tournament kane dialati kana san konti la doctori tilat ka practice kana nas dialan kon tin ngot kami let ken ka kan ka ngajen gwano de ka doctori charo je me chaje kwen ka ban je chulin kel ka do badanan gon ka ke je ke wona danan cha kam ke rewe ka so Sudan do badien kam ko wona me bana je linkel gwas me chala di nene chala no cha so Sudanese ni cha gadul gor ka kini tilla doctori cha ka on radian canadian content cha wona makan waka jen barrow widong wan kane ti tandien wangul ka dul gorka ka tandien ka ti chutok dul gorka en on wan ka ke waken ka medical wan ka ke on midit ko ba ko ngaj kuma so Sudan no ken ka nas ti chu qualify ki professionally today na de kan ka lok rewich ka so Sudan cha gorno ba on mo ba ja kam ke ka do badan en chalat ke jena no bana kulo wore dub mandana wan ka je kuingu kam wan ka ke dulwal ka jamo ka ci tanin ci ka tok re dul gora radian kanetin tijen baro don wan gwasame chala no te dol to shop ke jendang ruide diok re nen jen baro don wan ne jendang ruide diok ne ti to ka pharmacist ke ci ka tok ka wal ala to walten kontin walla to ke mute ka joy ka don gor wal kane jendang ruide diok ti re nen jen baro don wan chikan tok ka walten konde tubka re nene ti jen baro don wana nyok chine bang wan chika tok dental surgeon ne den kone to ka naklech ke nakana ne bang wan te kare dien kane ti ka do brana shalat ke je wakan panken kane ti shagu jeno chitong no won dul gorka re nene dialati alo kan chika qualify betani lawo beken belani practice ka betandi na lawo bikan belet ray dul waletin konitere wika so Sudan dumno cha kul lar ne na wan ka ke kuma ko ba langdien ba jangat ko de ka so Sudan de kan de ka lara ko dul wal indini jen Dr. James Alphonis deputy chairperson ka so Sudan medical council cha raje me cha jokwen ere ne netin cha hon tandien ke let no won redul wal ka so Sudan lo le tandien won ka do bran chalat ke je ka chalat no dur long no deran der lat der je lat ki der ladul wal akana kon hon rewi ka so Sudan ke kan long de kana ngaj chawra je me chaje kwen mena dien chalat longwa sme men wana me jen chengan yam ko bane de kontin la doctori ki medical student ki ne dial kon je to rewi ka so Sudan ba ka yiga wan ke michiran ke to dul wal ci kume ci nam ci je kamrar ko baran kon on ba je kure let ba lwangda ba je kon nen kume so Sudan ba ko ngaje o jen ci qualify ko der na der ka lok gwasme re ne ni to la student ito kan panken wa kan kanai ti tegalet tanin tegalet ka nyok gwada danan ko graduate ke gwada an tigu tokten waken ja kamra lawo tigu tok lo chala dien chaja nen chi wood mutual doctor akangelo ayigo mona ramila principal ka college inchal ke
college of physician and surgeon che jela no kan dodul god yala kon che brar ka tin cha kamrar ke to dul gor ka kan chi ka qualify lo chang cha ko won chi ka tok cha ko lar ne kum so Sudan cha la de tel mi sheno en rami chi to dul wal ba jo kon won mi che brar ba kon te ka war ga munyu da gwano jen che qualify ki profession mede let da na der ka tom der le na der ka nak der wal der ka tup ki ramade na re wika so Sudan ba war gamo ba je kon kame kuma so Sudan kor kami cha on ko ba ko ngajen wo jaram me ram chi tok ram kel gwasme ram da official spokesperson ki ram da la le lat re which ka so Sudan ke kuidul wal ka general medical council chikala no kenedialati baran ko na register ke baji kon garpin ke kwingonen ko na cha yat pin ka medical ki dul waldan re wika so Sudan shit Canadian contingent to medical dental and pharmaceutical professional kenedialati bikan modern content te ka gwa polo point bikan kon gor ka kwi so Sudan ko be nedial kon itok re dul wal ba kon ngajeno keneti kaneti chi qualify ki chi go ko de kalet mikan ran kana warga kan je kon kamrar ki kan kon won ke on re wika so Sudan kaneti konti la jidwel wal chilat chi je bije ka do bran shalat ke je na me misha queen pin antama re wika so Sudan no enran beje kon goro no be on beje kan baji kule jako bilet re wika so Sudan ken ne di al content chi on mi kana kan kan ne jen baro widon wan ka do bdan shalat ke jam ere ne jen baro widon wan ne jen dang ru diok panken wa kan ne ko ne tok ka walki ne ko ne so ka pharmacist ne ti cho bongwan kan ne ko ne chi tok alla dental surgeon kan ne ko ne la lina la kana ka kana tana slanes ni ki rei department ko kien radio wal chala den wo kan yal to kan ono mo kan ki ci kana kan ko bi kan lat bi kan ko to rewi ka so Sudan ajele dande li nga jen gwasme gorje gwano ba jangach ko ramji to dol wal be yik te kamunyo da gwa en go chedol wal che tu ko gwa chit ka thoknath ke le diala kon la lat ke doctori ba ko nen ka be wono mo be je kan ci ga wono sha kan gwasme ne me jen le dande li nga jen gwasme ka kwinen diala kon to dol wal tin gor ko bi le rewi ka so Sudan en wala chang jen dang ro badda ka fay ngwaron kin dal jen dang ro ngwan biate gaman bye bye